ସବୁ ଜାଗା ଏଠି କଣ କଲେ ଏଠି ସବୁ ଚଳିବନି। ଭୋଗାଇ ବ୍ଲକ ତାଳସାରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ କାମକୁ ରୋକ ଲଗାଇଲା ବନ ବିଭାଗ। ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ବେଳାଭୂମିରେ ହେବାକୁ ଥିବା କଂକ୍ରିଟ ଚଟାଣକୁ ବନ ବିଭାଗ ରୋକ ଲଗାଇ ଆସିଥିଲା। ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଟକିଥିବା କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ବନ ବିଭାଗର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଦୁଇ ବିଭାଗର ମିଳିତ ମାପଚୁପରେ କାମ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାର କହିଛନ୍ତି ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ କମିଟି ଏହି କାମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଗେଇ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ 2 ମାସ ତଳେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆମେ ডিএফও को मंच भेटिचु, कलेक्टर को भेटिचु, सबू डिपार्टमेंट को भेटिचु, आम डिपार्टमेंट सहित कथबार्ता करूँ। काम बंद थिला तापर जो कलेक्टर लिखि देइचंती जे 1 एकर 59 डिस्ट्रिक्ट जगह बर्तमान टूरिज्म डिपार्टमेंट को हैंड ओवर होइছে। কিন্তু সেতিরে সেমানে কমিউনিটি সেন্टर ভাল মন্দ কোনोसी कंस्ट्रक्शन काम करि परिबे। कलेक्टर एटा चिट्ठी करिसंती। चिट्ठी पाई आमे कार्यादेश माने ठिकादार को काम करिया पय कहिथिलु। आज काम आरंभ होइथिला किंतु वन विभाग आसी ता बंद करूछ। डिमार्केशन लैंड पे प्रॉब्लम किंतु आम काम मिली आम काम करें कि फरेस्ट वाला आसी बंद कर आम अवगत आम डिपार्टमेंट को अवगत कर सारूँ। पीडब्ल्यूडी को अवगत कर अवगत कर सारूँ। किसी असुविधा नहीं। ठीक अच्छे आम कथा विषय हबू।